khususon para wali-wali, khususon para kiai-kiai, habaib, ayase, pokoknya muslimin muslimat dan yang saudaraku se-Indonesia yang sudah almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di YouTube kok kena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwa mindaya wal mu'minina amin. Gambang suling kumandang suarani Tulat tulit kakena unine unine mong ngeluhake bareng lan setruke dipun suling sigrak kendangane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami wa darajat at-fatayatim radal alamin ya uhalal tuti wa karomi. Apaan sih lur? Cek selulur, ketrak lunga, rono-rono, kabeh wong unine lengo ki muda, beras ya muda, malam riyaya terus piye to lur? Makane kadang ya waras, kadang edan, ora edan ya ora mangan, ngono. Apaan sih? Waras, itu yang di kamar. Edan. Iya. Kena dibing son. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tamfariju bil kurab wa tudabil hawais wa tunalu bil rughaib husnul khawatim wa yustasqal qamamu bi wadarin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumillah sodaqallahul adzim. Komen-komen lur, suaranem enak atau gak enak? Nah ora enak komen ra enak, nek enak lanjut lho ngono lho saudara ya ta. Masuk angkite Mas Karisma